Nshuti namwe bagenzi muri kudukurikirana kumbonesha kure zacu Mukafau TV na Empower Revenue. Turabaramukije. Jewe ndi nyuma ya kamera banyita JC. Nkaba ndi kumwe n'abatumire babiri basanzwe bari mu gukora ibikorwa byo kugira ngo bagarure imitima y'abantu no kugarura umunezero w'abantu. Bo abatumire fise uburenganzira bwo kubavuga mu mazina ariko bo barashobora kwivuga umwe wese. Reka duhere hano mu bafu bwanje. Mutama ndabaramukije cyane. Yego muri amahoro. Yego turashima. Nge nitwa Ruvugarigwe Faustin usanzwe uzwe ku izina rya Kabisa, nanjye nkaba nyobora ikiganiro umurwayi n'umurwaza. Murakoze cyane Faustin. Bo aha mu buryo bwanje ndafise uwundi akuze sinzi ko ari umukurambere cyangwa umutama sinzi ngene no mwita. Bo nawe arashobora kutubwira yitwa nde? Amahoro neza nitwa Alex Nkunzingoma, nkaba nyina ibikino hamwe na Kabisa. Murakoze. Yego cyane Alex, murakoze cyane kandi mu kumbonesha kuri zacu. Bo aha muri kino kiganiro ndafise kubabaza ku buzima bw'ibintu muri gukora. Ubwa mbere kibazo cya mbere ndahera hariya ku mutama batazira Kabisa. Mutama uwo tubwira mu nteguro z'ibi bintu byawe ubitegura gute, ushaka gushika kuki? Nge mu kubitegura mbereza umwanya udakabije cyane, umwanya muto kuko ni mbitegura rimwe mu cyumweru gusa, ariko kandi mu by'ukuri bitegura aho nshaka kugira ngo nezeze abantu, kuko kuri iyi sinabonye abantu benshi batishimye, nshaka kugira ngo imitima yabo ihore inezerewe. Murakoze. Yego murakoze cyane Mutama Kabisa. Hama tugaruke hano mu buryo bwacu na Alex uvuga kwiki? Ibi biganiro ni ibiganiro nkuko bitangira bivuga ko ari isanamitima, ni ibiganiro bifasha abantu cyane, kuko urebye nk'ibi bihugu turimo byo muri Amerika n'abandi baba mu bindi bihugu by'Uburaya, usanga abantu benshi kubera akazi, kubera kuba hamwe badasohoka ngo bagere hirya no hino, usanga bafite icyo twakwita irungu. Rero nk'ibi ngibi biganiro cyane ko tuzajya dushyiraho nibisetsa cyane, iryo rungu rishobora gushira mu by'ukuri. Murakoze. Ego bwana Alex murakoze cyane. Hama ikibazo kigira kabiri ndashobora kubabaza. Muri ibi bintu byanyu mukina harabe biraba bakabona yuko ari urukoza soni, ari ibintu bidashobora kuba byogira ico bimariye abandi, mbese bakibaza ko mwo mwatakaje umutwe, mbese tuvuge mu rurimi rw'ikirundi bavuga ngo ni ibigugu n'abantu badafise ubwenge. Mushobora kubivuga kwiki, mwo kwishura iki aho ku bantu baba babona muri izo nzira zimeze nkuko? Mu by'ukuri ni imyumvire kuko buri muntu wese agira ibyo yumva. Hari abikona nyine bakabona ko ufite ubwenge buke, bakabona yuko uri imburamukoro, ariko ibi ni ibyigisho birimo byinshi, bikubiyemo byinshi, cyane cyane ko ari isanamitima, kandi iyo umutima utanyuzwe nta kindi kizima umuntu aba afite. Rero ikintu gikomeza umuntu no kumva nezerewe. Burya umunezero urahenda. Ibyo dukora ntabwo ari ubwenge buke, kuko bituma umuntu yishima, bituma umuntu anezererwa. Ibi byubaka ingo. Iyo urugo rufite umunezero, yaba umugore yaba umugabo bakaba bishimye, byose bigenda neza, baba abana barishima. Niyo mpamvu abahanga bose bakoresha umunwa mu byo bakora byose, nakanwa bakoresha. Abigisha abapasitoro bakoresha umunwa, abapadiri bigisha bakoresheje umunwa, abanyamakuru n'umunwa bakoresha, natwe niho turi gukoresha, ariko twese tugambiriye kwigisha. Rero izi nyigisho ni sanamitima zikenewe henshi. Murakoze cyane. Hano mu kuboko kwacu ku buryo bwana Alex nawe ubivuga kwiki, ubitahura gute? Nkuko mugenzi wanjye Kabisa abivuze ko biterwa n'imyumvire y'abantu, ariko urebye no muri ibi bihugu byateye imbere usanga industry ya comedy cyane yateye imbere cyane, kuko ikindi cya kabiri nuko nk'urubyiruko rushobora kubibona rukavuga, rukibonamo impano, bakumva nabo babikora, kuko turabizi neza ko izo mpano bazifite, bakavuga niba bari abasaza babikoze yenda bashaje, twebwe dushobora kubikora tukiri batoya, kandi ugasanga mu by'ukuri birafashije societe muri rusange. Ego bwana Alex na Mutama Kabisa murakoze cyane. Bo ikibazo kigira gatatu ni mu ngo zacu n'umwanya mubiha. Murabona ko
ibikorwa byanyu bya misi yose biranguruka neza mucangiye n'ibi bikorwa mukora byo kugira ngo mutwenze abantu mubahe ubutumwa bwiza mubagarure mubakure mu mubabaro murabona ko bibaha umwanya mu gutegura ibi bikino kandi mukora ubuzi bwanyu bwa misi yose reka duhere kuri Mutama nga Alex. Ya urakoze cyane. Ikintu burya iyo gifite muri wowe cyane ari nk'impano ibyo ari byo byose ugomba kugishakira n'umwanya. Umwanya rimwe na rimwe ntago uba woroshye ariko ugomba kubishyira muri schedule y'umurimo wawe wa buri munsi. Ku rwanjye ruhande rero nta kintu bishobora kwica kuko tuba dushobora kubikora rimwe mu cyumweru ayo masaha tuba twihaye niba ari isaha imwe cyangwa amasaha abiri nta kintu aba ari butware kuko nubundi hari n'igihe ujya mu kazi ugakora za overtime so natwe tubifata nka overtime yacu kugira ngo ibiganiro bibashe kugera kuri benshi murakoze. Yego hama mu ruhande rw'ubumamfu Mutama kabisa ubivuga kwiki nawe? Njye ntacyo binyicira muri gahunda zose zikorwa neza umwanya wose ndawukoresha icyo rugomba kugenewe ntacyo binyicira ahubwo bimpereza n'undi mwanya wo kureba hirya kure cyane usibye n'ibinkora kuko bimpereza gutekereza neza buryo wishimye iyo hari ikintu utunganije mu murongo bituma n'ikindi cyose kigenda neza. Yego murakoze cyane hama inyuma yuko turuhutse gatoya inyuma y'aka kaziki nibi bikino mumaze gukora reka tubanze turuhuke hama turagaruka inyuma ku bibazo bibiri bisigaye. Inyuma yuko tuvuye mu karuhuko gatoya turongeye kugaruka muri studio zacu za Mukafau na Empower Revenue. Hama abatumire bacu tubagaruke ko kandi turi kubabaza bya bibazo nyene ubu tugiye gusozera n'ibibazo bibiri bisigaye. Turahera hano mu buryo bwacu kwa Mutama Alex. Mutama Alex urazi ko mu ngo bigora umusanga afise umuryango akagira nibibondo n'umufasha hoho mu rugo bavyakira gute iyo uriko urakina ibintu bitwengeje ntabwo uyumvira ko ishobora kuba intambamye mu rugo rwawe cyangwa ukimvira ko abana mbese bazohava bafata inzira itari iyo bakana reka mbese n'imirimo bakoze mu rugo cyangwa bakanaheba no kwitaho ivyigwa kugira ngo bakurikirane ibyo buri gukora? Urakoze cyane. Mu rugo nta kibazo. Mu rugo babyakira neza cyane ko ubusanzwe nkunda ko bandi mu rugo ndi gusetsa abana n'umudamu nta kibazo na kimwe rwose barabyishimiye cyane kandi barambwira ati courage nta kibazo kirimo rwose murakoze. Murakoze cyane bwana Alex reka tugaruke kwa Mutama kabisa. Namwe Mutama kibazo nikijyanye mu bisobanura gute bavyakira gute mu rugo? Mu by'ukuri ngiye ibintu byo gusetsa ni ibintu natangiye kera na madama akiri umukobwa naramusetsaga tubana musetsa kugeza ubu nkimusetsa ni ibintu nziho ni nk'umwuga wanjye rero ibyo nkora ahubwo yambwiye ko natinze mu by'ukuri abinshigikiyemo abana baranshigikiye numva bo kubwabo nashaka ko tunafatanya ahubwo nubundi. Urakoze cyane. Yego hama tugaruke kandi ndababaze ikibazo cya nyuma mbe muri gukora ibintu bihanura benshi bikosora benshi kandi bigarura icizere cy'abantu benshi mbe mwipfuza ko abantu mu gufasha bo bafasha mu ruhande mbe babakorera iki mwifuza ko abantu bo bafasha iki? Ndumva ikintu dukeneye cya mbere na mbere ni abatarakanda subscribe kugira ngo bayikande dukeneye comment kuko iyo ukora ibintu ntugira umuntu kubwira ati ni neza nawe umva ucitse intege ariko iyo bakushigikira ibigenda nabi nabo bakakubwira ati kosora ahangaha aba ari byiza. Icyo kintu cya mbere na mbere turagikeneye kandi tukaba tunaboneyeho no gushimira ababikozeho abagenda baduhereza za comment. Dukeneye like dukeneye abantu basharinga ku bandi kugira ngo bakwira kwize ibiganiro byacu kuko ibyiza n'ubundi iyo bikwiye henshi ntabwo wakwishima wenyine ariko ibisangiye n'abandi nabakishima bafite ibibazo n'abagore bakaja bishima uburyo bwo gukemura ibibazo mu ngo bakabikemura banyuze kuri ibi biganiro byacu
mu by'ukuri byafasha abantu benshi kandi byari byiza natwe byadushimisha kuko intego yacu ni ukugira ngo abantu banyurwe bishime bashimishanye he kugira umuntu ujubabaza undi nugize akamubabaza yirengagiza arebye ibiganiro byanje na Alex. Urakoze cyane Mutama Rugwiza Bigwi Faustin. Reka tugaruke kwa Mutama Alex nawe twumve uko murakoze. Ntabwo ndi bujye kure y'ibyo avuze. Ikintu dusaba abantu badukurikirana cyane ni ugukunda ibiganiro byacu kuko kenshi birimo inyigisho nyinshi. Ikindi bakore like, share and subscribe. Kandi twibutse ko abantu ko subscribe ikorwa rimwe kuko ubikoze bwa kabiri ni ukuvuga ngo waba wikuyeho kugira ngo bazajye nibwo buryo bazajya babasha kudushyigikira. Ikindi baduhizo comment batubwire twifuzaga ko byagenda gutya na gutya, badusangize ibitekerezo kugira ngo societe muri rusange irusheho kugira umunezero. Murakoze. Ego me nanje ndabashimiye cyane nkaba nongeye gushimira abariko baradukurikirana inyuma ya kamera akaba yari JC ubwo nyene akamari we nawe yari host w'iki kiganiro namwe murashobora kuvuga akajambo kanyuma musezera kugira ngo turangize ikiganiro cyacu. Jewe ndabashimiye cyane abantu bakurikira mu KFAU TV. Imana ibaha umugisha mu by'ukuri nakagaruka. Murakoze. Murakoze cyane ndabashimiye inshuti zanjye mu by'ukuri nshimijwe no kuntu umunkurikira no kuntu umunyurwa kandi Imana ibongera imigisha n'amahirwe ikomeze bahereze imbaraga zo gukomeza gukurikira ibiganiro bya KFAU TV. Murakoze. Ego murakoze cyane Mutama ariko ntiwabasekeje nta ka vitamine wabarungira kugira ngo mbese nabo iminkanyari na za zero wavuga ko ziri ku minwa zihave. Aho mu by'ukuri ntabwo twatandukana ntabasekeje ibyo kubasetsa ni byinshi ariko ngiye kubabwira ibyo kwirinda gutukana nyabo na muzabyirinde. Umugabo yagize atya atuka umugore we ati ntundate hayo mabera abiri nihenera yagira. Hanyuma umugore biramubabaza cyane nawe agiye kumureba asanga afite ubwanwa bwinshi ariko ntabwo ndi kuvuga Alex nawe aravuga ati ntundate ubwo bwanwa umeze nk'ubwa ruhaya na ruhayira bugira nuko birangira bose babaye amahene nuko byabaye icyo gihe rero mwakoze murakarama. Inshuti bagenzi bariko muradukurikirana uyu ni JC inyuma ya kamera abashitsi bacu baradusezeranije akabiryosha naho ubutaha igihe nk'iki murakoze cyane.